Talo Falava, Peter from Strongman Samoa. I would like to formally announce our first amateur strongman competition, and it is called Samoa's Mightiest Heroes on the 27th of April this year. Stay tuned for more information. Event 1, Max Deadlift, Raising Bar Style. Event 2, Sandbag Carry, Max Distance. Event 3, Max Axle Clean and Press. Our final event, Stones for Reps. Registrations is open on the 12th of February. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafsota i le mato ofisa i Samoa i le numero 255 255. O mo fai nei ona mato ngau se ina so se tu a inga o frame o mea steel framing. I se tūlanga o mauti noa le saunga le mu maanga ngata mo so se ngalwenga. Whaapea ngau se ina o apa i so se size. Maua nei ngalo, e mawhai fo i ona mato whaatino ina so se tūlanga i le tūtau metal fabrication. Whaatino ina i to tonu lava o tato lau whanua i Samoa. Ta ila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera o luatasi valuru o 5 o luatasi valuru o 5 mo so se fa matalanga le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Mo le whaonga ina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaonga ina e pei o whātaunga, prepaid, bili o le vai, bili o le mōli. E mwhaiwhona u tuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaiwhoi o na okai, tau o le whausia ina o whale, mauta malawa i Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga i te manao ia, o na o omi leo. Ona filifili leo le whaleoloa ma le nuu o lo ia ile nei whaleoloa. Mauti noa ua sa o le leile whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whawauta e te fia whatawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala e o atu lava i le 5 se lau 5 se furu tala. Ona filifili leo o le upu check out e wha mautu wai lau whatau. Ma le tua, whaatu mua o wha maumau ngai peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maise o le tuatusi. Mo lo ainga i Samoa, ma le tua, whaatu mua le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le afiti se wha ai loilo i lo ainga i Samoa, e alai se whi autostusia i le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whawauta. That unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel.
Fao ngā le tautua le Pacific East le masina atoa Aparila mai e ono marmalo ai whailonga tupe whāse furuta e lua se lautala o Saudia mo ana pāanga. E lua se furu whailonga mo Samoa, lua se furu whailonga tupe mo i tātou i New Zealand nei, e se ina whailonga se fulu i mai aso te tasi. Olo whanga solo pele whapitoa na o le 5 tala e tongi e lafo i le tupe whaonga i le Pacific East Mobile App. Olo awano fo le direct transfer lafo i o tupe i le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni i le tātou account ai inga whapitoa. Mana tua e mawhaiona tongi au pili Samoa e whaonga i le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vili fua o Varselau o tasi ono mo se la e lata atu i oi pe asiasi o tātou ofise tolu i au kirani o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele Pacific Easy o la paanga mo tupe whamomori Samoa. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of o le sport talanoa lunga o le tautua whaawau walau Blue TV mau fo le sotanga ma le o nanga vavala le tama le NUS GV Channel 8 le rei vanga o le fiafi lau mai moanga Samoa po fea lava le tafa o le kilope o lo e maua mai ai ma e sila ma e mata rofo mai ai le de fiafi ia le tau o le de asiata le se fo le fionga ia o mua le fionga ia tole fo le fo se mai lunga le fola le leo le sports talanoa tātou te whasoa i tālonga ia me se rau fo i ore kele o meu kupu tālonga le rei vai tau le lifa la vai la kapi ia maruru foi bea ko vai meu pa tau matele le la kapi ia wo nei rupo angi skalonga o kupu ri so fo e se mai nei tau mo fainga fo ia e o mai loa tu fo i matula ka fa penda ia ai fa talofa bo folo fatu Samoa ele dei vai nga o le afia fisa me fainga ia o mai ka ko si kalamu fa kasi mitato militino fa tasi pio talai ta longa ia fa fale tatu tala wa masani foi upu matala ile aso male aso ataro fa tu ilo fionga to le foa ane tele ayo putea ia i le dei vai nga foi ole afia filtato sports tala no nga ta foi le ali o lo fionga o bua to vai ia ma lo afio be tala mai a ya malo mala manguia ali tata peroria au mo ai me foi fa fonga no Samoa malo i fa inga foi o fe au malo no le ia so sa fita tu mai ia ka ko tu no e mai le Ngai malanga ni sia so ile nei weekend. Le no malanga ni o kila. Oh. Yo. Ai fatalo fatu siata. Talo fatu foi do tua ia tola fo. Ya masi voi lau fo ta kwai sa mole. E tu la fia que tu sa ko mata tu pokala. Yo. Pe te tau fa no pe se me sa ko pusa au. Ngamo pero le weekend. Na a mero o weekend. Manuia. Manuia fa. Manuia fa fa me ai. Ine ya se me la ke e wa wa kau. Au
le au mai a fua ti nga lo weekend anti tu lo tu fo la so wa wanga pe akini nga de mangvia la wo te ro na te fia o ai o ke aka ke feinga pe malo ke aka ui le wo fiu fa sia le uso le amtanga langa la fu sa wa sia si ta lo netpo me wa wai vai lai ta o te langa le fa sia ngari ni ang ya la kapie ang net me se fa o le ase mafua anga te tau ese mai le sports tala no wa ya ruai ta no le pu tau ai foi o le pe vo le mafu ta to la kapi le o le fisili fa fonga fa fisili wa o ke masanga fisili fa singonga ese mai le sports tala no e ese mafua o me o kali le fisili ina ia ese si ripoti ese mai fo il tato ta lo mai tato se tal no io il sponsor io inga ia ese mai fo ese sports tala no ya ai ro la me ma ia le lenga e o au esa e asia o la aula le pos ma le fo le i le wakato le si au ai aula na lo le sa ta alo le o kire do ya wala tu pi ona so kire maka ai fa pesa o le fa pesa o ale na tu la na le sa e ta lu le ku kero la eso e mo lo kai o le vale yo a voi la na ve sa ye o sa yo ne ve con ye o a cava vale o polo manta o le la o fesa lo ye se o sai maior le o mari le o le o le wiki ye o ka lo nga kam kan Iyo. Le mam na mai se. Hola. Hola. Solo me ar pulu. Ka kuare me ia. Iyo. Ka wa sini para ko ia. Ka wa sini. Ai, o pipega, ele é o pipega. Ele é o fola pe. Vai ele se me na telefone. Langa la le wa e siri mai. Nei o me wa halengo wofu. Ele ise ka ko plan. E o ini ini net pol. E ai fa tai fa pe o le. Iyo. Fa tai mua. Aptai iyo. Local ko fa, ma ko kam. Ta to sa ro po kala. O sa fe o pop kilos ko. Oh. Iyo. Mo lo ngai ke li wa de kai ka do ko fa ko siru ko. Ai la kumu. Iya. Kiu masih mangku ga ko. Kiu ayo la sa e ma ko karo sanga ola sa udunga le fa la tele yo le iyo. Ai la ngai fengeta sai net por. Iyo. E fenga ka ngala. Ia la ole fio ga toda foi ko ka usa mingi pop kiu. Oia. Fulano me. Vegetarian. Pobres. Vegetarian. Ule ko ai. Wa kalu anga foi meong kong malo. La ngo wasau manga. La ni. No, wasau ka maro manga menga. Ela wa ga o nga ya la ka. Laula agua me wo fa yer koi. O ga bia lai si. No, la piki. Bale ye tu langa sa chomba ye le weekend na jovia. Io e ti mu ngala so me mari e ki mu ngala skoga. Ai lang le sa. Ya. E ia fo ina le se mausa salua le fionga fu mono mala na crew members e o to ngol talo nga fo Eden pa. Ya o tama de tua ita la de fai fa mai wa. Io ile nau fo le uso ya. Fatu nauustamo o fui fa pe ai matua tele se matua tele malo le pusi ai ile tele rondo tele a mista ai ka ke o ai fu de ni ile la ke o la fa kusa o la hurricane ma fa o ile se malo ke le ma ta utia le ta lo ke le aso ai o vai tu le au le promise vai ma ka ko o results de ta pena mai e hana au vai ku pe le au ro ele le promise nga mai ele finge fa lo lo so fa mo ele io e fa ko o le au le fu ma le au le se au one Oscar ni ke mi le yo number one le reach a talo fa tu wo pa anga tanto por kalami ele dei vanga o le afi e tu sai o le to abitali o le tato wa por kalami o le sports talo no ia au matua tale do fo bla uso para fifinga e kere ngai swinga man ia fo tato programi pe ia le tau fa ia o le se temi muli pai o le atu sila ni si o ata o tato manu sa mo ia so ia
so le maka o kia i fa inga sa ia kingo ka ko ka maka lo mtu lo pena ole aburi mo best table tato fa so ia ai ni se fia mo le lo fa anga ma i rungo tato pokala me wala ka ku fa malo mo ama tato fa fa to tele ni sin tu mai tato pokala ai mai se tato malanga le ngata blanga Hong Kong ia mani se tato wa ai la ka fa mai langa request au mo i tau mawhainga fo ia fo mai fa sainga fa mai para me le fa awa wo pe ai tai au mai nei New Zealand ia lai rungo ko mai fa mai esiata fa na fsile tu ila fionga to le fo po le ia il sainga Charlene mawhainga fa awa nga exercising ai nei New Zealand tai au ia mahanga ia mo le Hong Kong okay lo a fa ngi ka kamu ni e Paul meu coi vai mai tanto vai com Charlene né né que mo e cuore moro ole la so fina ngalo la ma o ka ta ngo tele tu longa le wa ta si le sia ta e mo ya ole poi pe hol ta tu te sua ta tona amatali i so tu la fo o se me foi ese le mai te lo coleninga ta un hotel ai me se la de pakana e o ka fa sino e le sipito o me la fa go me a fa pe a fa ke a va pinge wa me te ka ma fo ia la ka ma fo fo ka ya ro o ma ne po ole fa o so le fa ya mo ai wo ka o mai fo no le pole ala ofisili le lo to ofisili ole le o mi fa le tele dununga fa sa pani ole me le te meditate a o fia con e ku ye ro ma fa fa eu me uma fa fa ai ka ku so me kam fai la ke no fu con le au pa ei pele o e ai lungo vai a o con le pa kam fai ya bisi uma me ro ma fa lo ma fa a wa wi se uma me o a ku wa na o te pai a siaka la so finga pe ma le ya toi au si la mai na tu ia ta wola na fa ta it is take to all me ya ko ke mai mo mi sa mo ringa la fa pe ele pelan ko fa ngi fi ko fa ai ma fai le mena na ve esere tu no ve pe o le saka kupi wa stress lo to fisi wa nga to no me fa nga ya nga distract ma fo ka wa me fai le mena na ve esere to po le tu no ve pen ke kan ka ko fa pe fel credit check esa o le si fu no following non fai chi fa pe pen ko fo i si ro pero ele finga subir el credit check esa mo ko yo ya lo fa samo a nga me te pe sa ocupe pe le se ocupe kam fe fi le mu lo ma fa ale a ko fo la sa fa nga me o fa la la i lo fa di samo ko su ese me ko ya i lo fa lo le ai a te fatura la tala wa meditate la ia le fata ai o mo wa ro mare kala le o le kale le masalina e sa uno so oi au mua e si tabe ti fo le o mais ala so si la tu ese o lo ke fa pe o mais sa mo le pele ai o le foi fisa si ya ko ya o le kulanga le wa mai no na ka le o ate yo ko wa ko mai sa mo ko no so ya mo ver fai que ka ko le fai que ka ko sa mo me so se me no al me na ke ma la yo ku wa ka si mai na ka le mama sa mo ke mi le ai la so le esa ora la wa ai so esa o so le ai so mai le ka na ni la ko ya ki lo vola i de ko ya ki le nga ka u vanga mai ya ko me le ki ia al polo io e ta ua io o fa kai fo ya o la voi lo e fiki fa to la wo fans fiti de sa ta to filo ya ke lo fila te ni na ya ta va ai mai lo po kala me na fa ai lo fo ya ia le o le tu lo fiti de tu la ngale wa ya ai la kale le fa ma va na u pe ma kamaro Vincent tu lo la kom fa vola sa i mai sa ko mai sa o le mo wala to mai sa mo le o tu ina tu fa ta si ai lu tanga tala le pe ye o le me ala nga sa ngo so o le e fa tu sa mai sa mo o me ese ai ro mai sa mo ia le fio nga i ru po se ai ro le tamata alo e alu kama pesca i fa penga pe isi si ma fuang
Je vou vir fai mo ka fiki aso. No kala ko nga yes ayon mala. Te jol marolong te jol foi me. Favor te jol. Talo Falava, Peter from Strongman Samoa. I would like to formally announce our first amateur strongman competition, and it is called Samoa's Mightiest Heroes on the 27th of April this year. Stay tuned for more information. Event 1, Max Deadlift, Raising Bar Style. Event 2, Sandbag Carry, Max Distance. Event 3, Max Axle Clean and Press. Our final event, Stones for Reps. Registrations is open on the 12th of February. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta ila mato ofisa i Samoa i le numero 255 iwa. 255 iwa. Ua mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga ua mauti noa le saunga le mu ma anga ngata mo so se ngaluenga. Whaapea le ngau sia ina o apa i so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo i o na mato whaatino ina so se tūlanga i le tūtau meto fabrication. Whaatino ina i to tonu lava o tato lau whanua i Samoa. Ta ila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera o luatasi valuru o 5 o luatasi valuru o 5 mo so se fa matalanga le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Whaonga le tautua le Pacific East le masina atoa Aparila mai e ono marmalo ai whailonga tupe whase furuta e lua se lautala o Saudia mo ana paanga. E lua se furu whailonga mo Samoa, lua se furu whailonga tupe mo i tātou i New Zealand nei, e se ina whailonga se fulu i vai aso te tasi. Olo whanga solo pele whapitoa nao le 5 tala e tongi e lafo i le tupe whaonga i le Pacific East Mobile App. Olo awano fo le direct transfer lafo i o tupe i le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni i le tātou account ai inga whapitoa. Mana tua e mawhailonga tongi au pili Samoa e whaonga i le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vili fua o Varselau o tasi o nono mo se la e lata atu i oi pe asiasi o tātou ofise tolu i au kilani o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele Pacific Easy o la paanga mo tupe whamomori Samoa. That unites us. It is etched deep into our DNA. We journey together with Digicel. Toi va talo fa te liu mai o le sports tala doa i le malolonga le vanga o le fiafi. Ia, o mea kau kali ai. Ioi, ki fua ka go se sifa pe i lunga ele ai o me tau titali ia i tu langa le
la ngai Iu yang ale paling ko lua fas ko lua kai ka. Imunga so te Sa usu. mo wa ia mafkanga maping. Imunga so ngana. ya ko lua. Pawari ora ufam mafa i se ayor malanga ora ufam mafana ia se ayor malanga ai ola tato tu mo ile iunga na tao to mai ia result o tato talonga supla kapi mai les for les tonight ia le ola o mata pena mai ia le to fina ia hanasmet ia ona to foi mai le ia awa se fa so inisio au na la wolunga i tulanga fo tanu sanga. Whawhetai lava asiata. Results from another amazing weekend of rugby. We start with Fiji draw and the Hurricanes in beautiful Fiji. Hurricanes very impressive in the first 40 minutes, scoring 4 tries to lead 28-7, and then came back in the second half with a bit of difficulty, but managing to beat Drua 38-15. This is also Drua's first home defeat. The Reds take on the Highlanders, leaving them high and dry at 0 while they take the 31-point victory. The Blues beat the Brumbies in an almost no contest, 46-7, a walloping, and Western Force was truly a force to be reckoned with, coming 37 points to 15. Looking forward to another week of rugby. Back to you, Asiata. Ia, le nasa mo, o le unga le nasa ta o to mai ia ta to ta longo le vai so le nei. Ole talonga la walunga la wa ai tu ia I male tu langa fo e sel me wo ia tu lo fa fo. Ole tong finger Crusaders. Now, to be honest, o se kasi ke yo au e sel pele lo kaloko. E u e fa e tau te tala no ama sua ta tu au. Ai ma fo nga special au le. Le nga pese au e for back uma ya le au ka po i usila a ko pe a le uma mai ka ko au ka po yo le a va ya so mo le va ya so. Awa se kulanga wa ye kau whainga Crusaders ile de ia tausanga ma wa o la uwa a teiro ye o la wa matau e unga le se pe o tu leitia o la se lua sila fata matalo Ia te tonu o le ise vanu o le kusega se ofi atua I le top 8. E pe o le ano nanga na lau I la lo le la hoi tu o le tatou motu. Le pesa tu moni le ai se ta pesa tu mata I lava ale me foi la fentai o le toi foi me foi o la to tamai o blacks mana to key players ele o ye la vase tu na hole lo wen man malo o tele foi la ia tu stu singa foi me fata tanonga tu longa le wo nei ia a me se foi o le toi o le o se taimi mua le o record ia Crusaders le fitu Sambini. O fitu yes record ya. A tau sanga lani. Mi tau tira lani tulanga le wai. Ua matua record leanga la vale tulanga o le whaia ina tulo. Talo whalala ngā le whakulaka. La e matua e sele tulanga wa ia. Tora fo. E ka pia meu. E fai foi o kau fai manga o ngau e mau malo. Ia ai o kau fai ki ku mau e lunga mau malo. Le fai ngofi. Ma le foi e kam fai maku au I ho ku lunga I menga ia o la ia vai ai a kong foi ia ku se ku langa sa ko foi la wa ma ko ri pier foi morisi a va pe o le mau ngi kau san. Ia na ko ke mi ko kau fo mai e. Wa le fa pe ngo fai e ngo uma ka mau malo. Ia o le fa ka usanga pe usanga o mo fiku ka usanga so sempre. Ia ai to be there e remaining ele foi ngofi. Ole vainga e se price ai tanga tato le fo. Ma au. Ele anga e kalia ngofi ele mo le me o le pa u fo ile ai pe pa u mai se ku ro po se ku ko. Ole winga na la tatala. A ole ngi ya ko inga pa u ma walalo ma ya ilunga sawa para si mai ku palasia ila. Ora mo ko finka ankalia. Ia tafo e o folo ulo to ile switch le mal hand over ingole au anga ia mai le coach sa ia nga ile coach le o ile tebile le ia pi tau mai lava pe ang fa pe uma engala hai lunga top 4 ala pi tu fa tu lima tu long ven al mele ia o le force o le au pito mo wala lo ale o le tournament ale we una manu malo
o yo le fu tu ma fai tu ai te mine tu langa le fia o nga pele waranga ka nga kudi ma kula ka uma ya ai o se popole nga nai tu langa tape nga New Zealand Highlanders mal rates kasira ka longa fu ila to ya matua se fu tu langa to le se ai Highlanders toru su mar tasile rates aso o fina le Italia foi New Zealand tu langa le mo le fai mo le me se foi le uni la copia le o taco o se Whanonanga hone le la toku lenga mai whaiao la tōru ka pēra la tula i mai nei e le whaingo whie o tele la le o whaifoi la le ai se malo au a kili e inga kele le mamafa le a venga hole peo o le iloa e le whaiao le iloa kamka alu o koe ngā me whai peo o kamo whai o so o a whaifoi le ngaunga e ai le o iei ga mase unga le o kula Malo whaftai. E so whina kalo e whale. Au mai au tako ma useras au me safan. Ia pe vai ai o le sifto la kapi wi ke mini mal mal se ngo mu mai runga le ia wi runga no fa. Ia no fa so ia wi ko e fa solo mai lo kat. Fa solo mai le plus me fa pe nga i au yo ye i wa pe on fa e ka vi le. E o kamisanga o psycho fo i fa pe ku ma o ia o sui o fia o ma o players e move out o akuisi uni ka aloi move overseas e ken na me kampai ai pe o me ka wala ma ma ai nge me uma kai pe ka ko au ma au uma o le wasa o patient you need to be patient for le kampai ia e fa malo sin ma fo wa e lua me kai pe me to ka mai pe na sa mo le o fai an fai inga fu le e o fai e kuseres me a fai kwa fai inga malo ko kwa malo a fai kwa fai Mar malo le Hurricanes to super valu e pe o le ta o le potia es le manda i o ta lu para tu foi la paula le au ku fai inga ile trua ya la to la o le pulula to fa mo amo mai le trua la fu tu sanga ia ari o yo o le foi le Crusaders le si au le fai ina daily draw o karong le ka ole le malo le Hurricanes in le draw le fai fiki ya ia ki mu o le mari o le au ni a fiki na ve mol mau au mu o ka mo foi ia rua ma me rua ku lima o ku ka ko e ko fa e ko mo le sa mo le ka mo le ura o ki filma o sa fo o mo ka ma i le ura vale poinen yo se mala ko e se se ka ka fa ye me o valongo le au le a fiti o la folia te lo tamiti la lo lusu o te lo na la ve te no to ki ai le lo sulli ma ai le le face fight fo ma le te lo tamiti fo ko e la ki ka mai e la tu la la no vai tu ka pe e tanga te su to sa na ta no mi ia mo vai le te mi nga ko ve ka wa so ka na fa ka no la u au vai tu foi io e pe e si fa fine na mai o tala no ai pe a pe wa ma ko ai fa mo mo e te lo lai si ta to se ma perva e che lo me mata ina sole kukuri uma ko ka lo su ko le Hurricanes ta lo su to le Hurricanes ai o ma ko ai o malava fio o ma via ku ai pa wale kalo o asafo ia o ngi yong io ke vai o le aval me ya asafo e o na mana tu foi lang lai pinch kamo asafo o le au ia o me tu ale le ya ele tau su ia fua ia ta longa la le te wonu ngai le ma tau tele ia ma lo la le blues o i toru ta te vai ko ma kwa le ko ngai ia ko inga au so io au le prompis ele usi au ila ubai tu e pe ola tau se fe uma wala ngala o ngol top 8 ya ile taronga o le mela ngo maka ia ka longa le so le mangi mo maka ko pori ko o mai ai no le tau ko ya so le ko le ai mani sina mata le ki longa le ta longa le mane pe wo fai ti le loto le trust foi le e magumano e fai ka longa o ka le lua plu si lo ka ka yo mo alanga a loyal le meta or supporters ki mo pe la makangi pe afa ele me fai a le mela we pe u fa lo toro lua
Wai ka uno le promise fa pe ole au malo si. Mo te ia fa koi fo. Ole mana ia talonga lea ole o titiro foi lea. Na fai lava le blues le talonga le lumo. O ngai ma e lo le lea le blues o le promise fia ke le open play. Pe o turanga lana wai. Wa ave lava lumo, ave lumo ole fai o nga katkani le promise le va col fo kila le blues le talonga le. Ele kele se polo ngano I kua le blues ave lava mo te lo talonga. Pero le tulanga na le fa le tonu le promise. Mai game plan. Yo, Para tu keep mai tight for le. Ya ora si wenga kula, wala ki kula le plus o le ngakim. Promise o le open play le bar ko na au le promise. Mana ia ta longa mana ia ungo ta longa woni si le uia ina fa le tonu mai la lo se fa le. Ya ta si ia toi to. E le vai sfo. Ya o tu la le la ia le ta to mo vai sfo. Crusaders mal le rebels ta alo ia o Waratahs mal Chiefs. Tato me mai le o ista to o drua mal o laf ta winga ronga lua la le pe lua lu le ya Brumbies ya mal Hurricanes mal ta longa Highlanders mal Force ya ta longa Reds mal Blues kasila le ka longa ma ya pe ya la ta longa le o te lo pe o le yo le fai o le away la ta longa le na le tu ba tu le tai le Reds mal Blues ma ngai ala ka ronga le maka o au la ia le ma nai wala ngol top la le Australia Brits Le first 5 mil kali o Makolana. Ila wala Brits ia malita to resort le NRL o le fa le ko mbelu Warriors Ia ka ko wol. I ta lo fai Te le fa le tonu ole tulanga le sa fa le tonu ole Warriors ko le ki tiro tu ke lo na to wa no la mata ke le nga misia mo le fainga vola le sa fai le au le ai foi le track on sia le Warriors o le speed la vale sai o le mana ia foi o le defense le au le track le track ele kai rushing ai ho la vale va le ngoma pe o inga fainga ke le Warriors nga break le defense le au le wale o la unga maka ngai makua fiu la mo ka ko Warriors e ka break le ale mana ia ole pui atu au le track ia na tu me lunga result e te mai mo ia ia ole fa tu ka fo na ia te ne le lead le Sharks fa so me the Storms Dolphins Panthers Sea Eagles Broncos Raiders Cowboys on top 8 na ia Malaysia vai nga bito ilalo na le Dragons Warriors ia fa so solo joy la tau lunga joy mali vai nga ole ai dia tu malolonga tau ngai na fai Samoa ale Pacifica Championship le sei tato manuma au fitim la utonga male au sapani ia manuma lo ia ile au ia parni po sapani le ono super lima ila talo mo puli tonga ma u fa ma winai mar champinge ia pangi le se fa inga ia tato u malava ia fa tai le tato manuma malolo le manuma ia fiti fa so mar tonu so malava ia lo no winga la champinge ia pangi ku ro fiki ia ai tuturu tato Iyo, tasin tato malo, ia ai tu fai, ia le au tonga, ia tato tu malolonga, fa wo wei fa so. Talo Falava, Peter from Strongman Samoa. I would like to formally announce our first amateur strongman competition, and it is called Samoa's Mightiest Heroes, on the 27th of April this year. Stay tuned for more information. I don't really rap, but just talking about Event 1. Max Deadlift, Raising Bar Style. so I'm off. Event 2, Sandbag Carry, Max Distance. Reheat the oven. Event 3, Max Axle Clean and Press. Passion, I keep it frozen. Our final event, Stones for Reps. I'm in the hole. Registrations is open on the 12th of February. Who the ones never break it? We the ones never stop till it's done. Gonna rock. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta i mato ofisa i Samoa i le numero 255 255. O mawhai nei o na mato ngau sia ina so se tu a inga o frame ua mea, steel framing. I se tūlanga ua mauti noa le saunga le mu
maanga ngata mo so o se ngalwenga. Whaapea ngau sia ina o apa i so se sais. Maua ne ngalo, e mawhai fo iona mato whaatino ina so o se tūlanga i le tūtau Metro Fabrication. Whaatino ina i tonu lava o tato lau whanua i Samoa. Taila mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera o luatasi valuru o 5 o luatasi valuru o 5 mo so o se whamatalanga. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Whaongare tautua le Pacific East le masina toa Aparila mai e ono marmalo ai whailonga tupe whase furuta e lua se lautala o Saudia mo ana paanga. E lua se furu whailonga mo Samoa, lua se furu whailonga tupe mo i tātou i New Zealand nei, e se ina whailonga se fulu i vai aso te tasi. Olo whanga sono pele whapitoa nao le 5 tala e tongi e lafo le tupe whaonga ai le Pacific East Mobile App. Olo avano fo le direct transfer lafo ai o tupe i le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni i le tātou account ai inga whapitoa. Mana tua e mawhaiona tongi au pili Samoa e whaonga ai le tātou Easy Pay. Whala au mai lo le telefoni vili fua o varselau o tasi o nono mo se la e lata atu i ati oe. Pea siasi o tātou ofise tolu i au kilani o Tara o Tāhuhu ma le taulanga wha tau i mangele. Pacific Easy o la paanga mo tupe wha momori Samoa. Ino le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. Ona filifili leo leo unanga i tivia whaongaina e pei o whatonga, prepaid, bilio vai, bilio moli, e mwhaiwhona utuaile ta avale ngā tafu ilea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaifoi ona okai, tau o le whausiaino o whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona filifili leo unanga i te manao ia, ona o omi leo. Ona filifili leo le whaleoloa ma le nuu o lo iaile nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le leile whaleoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whagauta e te fia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lautala e o atu lava i le 5 se lau 5 se futala. Ona filifili leo o le upu check-out e whamautu wai lau whatamu. Maratua, whaatumu o whamaumaunga e peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisio le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whaatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le afiti se wha ai loilo lo ainga i Samoa, e ala i se whi autositusia i le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whavauta. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of
Vatu toi tali ua program e malolonga masani le vanga la via fi mana tu fo yo le tatou vai nga fai ule le tatou fa so ya I ta longa fo ya pe ana fe tu la metanga fai ba ese ro pepe fo ile nei fia fi nei disi o vai nga ya fe fa so ale tatou sports tala normal e uso nei tu lo la so ya ona ua tou sila mai le lava yaso ya mala metanga fo le dei vai yaso ua toi au patu lunga le tatou sports tala noa ia nisi o ata tuai o tamata io o toa fo io le tatou wa au le manu Samoa mai tau sanga e tele o tuana yatu o ila le manatu o le vaenga nga le laka ku faso ai le fiafi a mata tu fo ile le fiafi o le solulu ya mai o le au no faso solo la pepe a maua va no le tatou program ya e toi fa tepa ka ku ko ya ruele u fo ile le toi tepa I ile amatanga ile afufuanga mai o le tatou lakapi fa malulu foi pe ale au te le tua tu fo ia o le tausanga le la matou tau amata mai ai le ata le o moua ai afa pe e fa fonga mai mo mai le nei aso mona le fiafi a o ia o e se aka kua ia ku ko kausanga le la matou fa so tu ai le ata le o matou moua ia fa na e tango se mai tu o le tatou sports tala doa ya mai kango fa ingoa mai po hai tangata o na yotua ya ke mi fo ele ilangu le ya ai sila mai la tu le anta le lunga ta sila yo anta na o mai le mato sports tele do ba le fionga to le fo me se o mo o se to le ta si va valulu o le tato au le manu Samoa le utu ina tu lo to te sila mai au mana tu to le fo ma au mo e kele kala anga ila usu esu enga tu au fa lo to fa le au le sole kasile au pe nga makua suia akoa nga le au ivi ma le fa vai o kulanga o ka no la ka piko mo se tato ko tiro fa ina mata mai so rufi ngalo ai ka ko kele yo se highlights players sta tasi overall o le se mafu anga special le au le lo fionga to le fo ia lo pe set ia mo ia ai me se ho ifa fo nga mai mo sam ia sa le ia ia pe o le au le valua ia o le kemi o fe ka usanga le triangular tournament ka fa ko lu ka fa ko Pacifica ia ka ko Samoa ko ngafiki o le au le pe fa ka ko fa so i kemi nga o le fo ia fa ia ko la mo le wala we fo le to ai le fio ia siu ia o le ka le ka mo i fa so ia o puanga ka mo ia me ko le au ko wala le nga fa ko sa ka la fo Nenga o faya unga le o le fionga se uli kengi le valua. O le va causanga por le lima iva era por la causanga con le mancuanga nga ka le malo ka ko ya fiki. Ya mponga mfapena. Ia le aule ia le kana ia inga malo ya fiki. Se fulu le valu ko malo ya ko masuka sito. O la mo vula le o swipi ia ko kulanga ka ko le. Ia ka lo ia nga vai ka. Ia pe anga o pau io ka longa fai o i nga solonga male ke mi finga ka pinga ke al audio ka o le audio nga suia ko le amakanga mai o le ko langa o le ka pia sama o le au ko ngale wale finga ka longa pia le wa ko malang fia a se uli ma va ko ia me ko kia fu ia va ki oska ia me amal melo si yo la wa ko ngi ya va i kana ka ia na fai ko la fiong fai a nga ke mi me si ma ina suia nga la o ke e fiki ma ko ngal fiko ia ko ma au ke mi ya le nga ma lo o mo la su vi ngalo le ele ta wa yo fo le dei au ia moni le mo le so nga to la fo pe yo le tasi fo le au fo le pe wa mo lo talo o champini sa mo ia fitimato pe ia o ina ye fu ia la mona fu te lo tamata o fie ye to yo ia mo le pe wa ia o mai ka fu le ka ko ke lo ka sanga o le kolomia ni ka ko fiki ko ma se la ma pe tai no tu la i mai le au le pe se tala ave fu le ka ko sa mo hu le wa o champini sa mo ka fko pe la on ta u to le fo o le kai mi kongo le o fo la o le au ni sa kempi ko ya veli e o fo i mo ko le nginga wa mai e me ngi si e o fo le me le o le nutrition fo le ka singa me ai ka me ai e fa ya o le ya se ni e pe o i sa
sui ai le nisi kulanga sa ia wa e pe ia ona sa no tole fo I fo na ni sa pe fo le pa ke ia fo fiki fo ia me sa fiki o kia le kula e me la o sa mo io I fo le sa ku fisi le fi mo ka o pe a le ka ka ngom ko le fo fa pe mo ko le fo sa ka ngom mar ko me se pe o ma fo le sa fa so la o fiki o bea ni o weights si I o me le la nga le nga fau mai le au ka ko le sa mo pe no le o le sina tulanga asiata le tau o tele ai le ngata fo le ia ina ne ke fa pe fo le sa mo ai si le ku kai mingi le ai e le mo fai o ngalo le tu mati e o nei fo I so ma tu io ina tu sa mo malai pe o la ko ngi o le sa ma ko ba ai mo lunga ia e mo ia ngi ka po ngi vai kai mi le ka o ma swing a professor ia ia ua ia whakamkau e le mawhainga ngō ka kuua I lalo ia uso ngi pe le ka ngō mai la kungu ia mako al mako mau e le mawhainga mako soporo aku I la sanga ia ngā o ini sio soifua vai pe le taimi le au lea o e tau matau o le tau vai tu fo I le ata lea pe au le ilo uso I le au lea alo se uso matua tu lousa ala suafa o ini sio soifua mai pea ia po a fo I po I New Zealand ma o tau so taipea ia o te masalo to telefoni sio o so fo I ua fo I la langi ia e moni le lava ia o pe o tasi lea fo I lui tau ia tia o sio so matua lea ia wa le fo I mon mau ia tole fo ia sili a puro o so le ngalo yo si foi kai mi ele tau siringen na ia mo tino ane vanga na ole tersawa e si kai mi lu ia we e fole I kala fo ia ali lo mai avale tau fusi e pe mo ki ora pa mai di kai kai ngai mo ka mo ku pe fole ma ngai fo ia fa ole kala mo mai ali lo mai e pe fole le mo mul mai aya pe ele kai mi lo ki fa lo ku kwa ki nga ho tu mo lu e fo ma ole le tulanga le po e ma tulanga uma telefoni si o uso I o lo ia I tono le ata lea o lo soi fua mai nei ia pe la o ruma le ata lea ia su telefo ia o le sunga Samoa lea Samoa le na sevi ia o ruma mai o e mawhai nga a tatu tere I o e fo le whaino le tangata e mawhai nga rua ka ua mai markulanga o le antulanga ta alo ai wa a ka vai ku le aka lea e te rua le ito e sau noe whaua pese fo le whanga telefo o mang Samoa ia songi e ke ro ngo fia kwa le aka le prop e ke ro ngo fia kwa le ngai luma ke ro ko a la tele mo tua fenga tana I lo po le ngai luma o le ngai tu tino tama ai mfana lua tau sau no I le tanga tama lo ne tulanga ia Samoa o le saka alo kala po fangali ia na ia o ia kai kulo wa ia sofa fo ia ka mo kwa ingoa lai lo ai mana ia na kini vaenga o lo so matu o ia o second 5 center ia o va tasi sa wingi ni ka alo kala po mota o re pena ia saka alo ia vai le o wingi fo ia fa solo ko ia fina so e ma so le prop huka o se sunga fa venga inga Samuel Puni ia o le huka ia prop fo iske ni kamera ia sunga sana le fai au fo ia luso ia numero val number 8 le luso fo ia o luso ia Aaron Palamo o center ia center second 5 ia o malo jockey ia fau singa ia kalo kala pomota ia o half back ia malil mai am te usale sa o le center wingi fu big ia o tutule kukule kua o fo ile kua len kalo lawa ai fo ia ia o fani ni wala yo fani sa kalo le ile au ia vai fu pik ia so le ila ia ma vai monga sa kalo lawa manyang loka ia o le fiunga fan ma vai no tik te fo ia o le franca ia malo tu lo ia sa ta ia o le loka franca fo ia ma fiunga tu pola sepe tu pola ia rest in peace uso maliu ia na loka franca fo ia ma le uso tua ia Jose Craig ia o le loka ia o le sunga le fafenga ia mafala ma ia o le loose forward fo ia ma le uso le o le kala Marcus le kala le
le nga flanka o tu masanga ole mau ole so fa si so la tu masanga io kuo pati malingi talo mai I sale mo ia ke minga ngo ka mai a pe ale ya o ya ve o si uso na o tu fa tu fa ia tu masanga le tara kusunga ia kala ko sunga fa fenga ia le ma ia kuo o la ia pati malingi o le huka e Paulo ka huka pro ma o fa los fo o iula ka ma ia ma ka fangi lo ia le o mo foi atu le pa ia le wo Paftai ka ma lo stui paftai so io le so ma ia io le so me ku yo Nico Nico Palamo ia so ma le o sani kala ko a vai moso ia lom tu sasi sakalo kala ko ia vai ia ke mia piola o nga ia vele la pusi ia o le o tu masanga foi sale moa o mefi ro atua ia mal half back long maro toma aleni ia ma yo le ma ko ala ma fanga wo wa yo ko wa ka wa ya toma aleni piki aka o hangi ni fengi ya toma ke manga kuwa ile ko nga yo le back ia kamala ke pio sit going ya solo o ko le ma fa yo foi le ao ia wal ka longa foi ia o le au foi de ele le uma ia kanga e finga lunga le uma ia kanga ele fa pia on qual le ia ele o leo finga e insingia ia kanga ka ia mal suma fa ia uma seiuli rest in peace ia fa male matete malanga ia po malam também ele voa rest in peace foi ia la us ia pia le aule pia ko foi ko famtanga ia loka ia lo full por foca malo malo ai ole pirale no suia a koa le amakanga mainga ole awole ole ko o ke mi le mausa mo le ka ole au file samo o al valu viva pa mausa mo e pe ole aule mara ko umangi ngam pe o sa mo nga kilo ye awale aule valu ke mi ko mo ko Mola ke ku wa mola ko mai fo kama valu i ku wa ku isamo ma walu ko ala ia ole ko sa wo it's a very following year valu ko wa ko lo le o lo te vai atu ole o se me ole lima se fulu ka si vale me se fulu mo ko punga nga ka se ka ko ma lo ya fiki ko longe mai ala ia le tato ya fiti fa wo me fa to ato mo wal ma lo i le valu bua le aule ai tato suipi ai fo ia tonga o se tasio vaenga no vai atu singa se tasio tusitala le saia fa fita ia mai le aule no to batu lunga le sports style no le atalea sa tango highlight mama ya le telo vaenga le lei mama tati asa ausia ele aule ia o se langona fo ia la tou a ka aloi mafiki o i lautala i fiti ma io i talonga sala tou tapu ia ia fai vole manu Samoa ia pore au fu Samoa wale le ita o manu Samoa e se foi le langonga fa ma pu e na fai e tamata alo nei na na pu o le si vai ngalo ke vai ku ai to le forma se ko foi ala vai o ku sare matu to o le ala ko nga e le na ia le au Samoa ia so ia fa kusa nge o ngapu vai ku le kale te se la wa so e maku ku ka dia ka vai au la kapi nge vai ke mi so le wiki e como eu a ver ele os fu mon tu au ni te ia per como nga ia o famo mo okay lo por average age ia le ko se fu le age o ka ia ka ngai nge fela ia o ku lang ia a wa ia ku le ka mi e se la ngona sa o nga pe o au ke va ve kula uso mal la ko ka mo faina menga ia lo ka ngo ngai ke ni la ka pi a pe ko fa se alu lo ma fa la ni ia fa ko la fam kalanga ia o se o lo an ko le ni ma to busale sale ye wa ngai malanga le ala fili ka mi kia o ngai ngo bisa mo me o ngo me fi ma fa la ma ko ke le fo la uso ngai fa te sua no me ngi kwa va ale nga mga o problem
Okay, loa o flex mo le sa mo pe ma pe Oh. te fusal Ei. il mai o kam ka o kia ia mai o ke mi o sen pira se po ele sen pingi ngai o mai ala o sa mo lami a kwa va ai lo pra mu sa se fa pe man mi mo me vola nga te o fa kola van kala nga te o kasi la le nga ka le mo mo lo so ya mo pe ai lo lai se e ma ko ngi ma ki kilo ye lu o ka lengi foi ma le skia sa kanga kangi e me nga te a le me te usale sa lo na palamo kini vaenga va atasi ola fani niva o pu e foi e kama ia le mo fani niva le sa o le winga la o fanga o la ve ai ia le ia ka ia pe foi le o le foi o se yu O aso ia i le au lea. O ni locos o matangata nei pe o lo i ni tangata malanga tui fafo. Ta alo i tangata. Le winga lo tangata te ta sa ka fa ni ko ela ko a tangata le pe wo no fo ni usila alo to fo ia tu e ta alo mo samo. Po locos o ma ia wa to la samo. Ia ke nga le kakala ke le ko le ia kulanga le ho le expand ko eligibility mangame. E pe o i pe fa ko fa kalanga ka wa aka ki kilo nge foi la el coach ka ki kilo la wale e la fa fo fa sa mo e me se foi fa ya o ma tua e nga sa me ia le e pe o ka ko la ka pi ma coach se ngai e o nge ve ke mi o fa ya o e le vos ma me fa pena o advance fa mo o so la ia o me ai mo ke pe al ka ia kul ka mi sanga ma fo polarisi me fa o akulo la ia I ko ngangi ese yu me o ko mal mafo fonga le fa fo makula me mo yo si memma ala ye ma fo fonga so ska longa la the same principles la o ko lengi la fa maongi me o ma ku fa kasi la ia mo wo pi le ti le la mo le se yu li na ken fo la pule se yu li yu kai I ave mo mo ko I pela o wai o la kapivo I sa mo me ma pinga va ku fo I felela ka fai inga o kumala ko ma va ko fai ngore o la kapi me fa pena pu e ia e ko me la nga ko le ko pu lo ile aule e pe ia o me nga mo nga kai mi ma ko le nginga me fai io ko o so fo nginga sa mo ia nga malo malo va tai o mai la ia show so le te mi au mo o mai a me se fo le tu la ngola fo ia le taimi au ka ro uso o feo e ia nga kaimi o angi au me o fai ia le taimi le na ia o tal mo ia sia o so fi le so ei a pe o uso nei sa ia o ia sa captain me ia au ni avele nei tu mai ni si ia ke mi nga vole wa ku vole kuskusi ngai mo spetwa ma ia ka ro vole ti o ni pe pauanga me o fa o so e kala o mga ka ro so le o fa pe le mo se so ka ro ya pe la ka mana o mo lo ma so ka pe o ka fia ko ke la ka pi pe o pe tulanga na mo fo sa la ka pi mai la va ya ai ye ke pe tai pe yo o I la va sa ye lo ka swing of holding o ka fa lo o sa ia ave mai ta la au le pe la o tulanga na yo lo mo ni fa le uso ya me na mi la va to ko li pe ya o sa wala vai ia seta e pe o le mo mo mai ia e fe ngali usa ki e wal ke minga e school city ka me ki mo ke ki fu ya lo sa mo e school city fit pe la e o kolor au e ka alo lo fi e lu fo le mai o long long e pa fo lo ka po ia sa mo ye ke vai ngas ka ma I me ku ma sa mo ai fi ki inga o ma lo la au le so e pe ia la sa mo a ko la pia pa ke me I ka po inga fo ia nga ya lo fa no nga kai a vole aset ei e ma ko yo ka mala malama le mo ka lo le nga I sen ma ki ngo le ko ke ka umi e ka ke lo na van fo wich ka ke lo pack line se yo o me vola mo ko vai kai mi ngele o uma ar kai mi langi so yo wa ko kusa fa solo a ko ka ke le lo po ai pack line o I fo wich kai mi ngai ile awala ko ya sa mo e pe lo tu langa la na a ki la wa o ki lo ko ya ko ya wa ai tu ye si le kun ki ngol le ka mo ya lo kai mi ngai yo ia le winga na o ai la tiro na uia o vai ku le ka le o ke le ropo ai propo ke le ropo ai o winga e fit o ma
o ke mi ngai e ke lo le prop kulo we fa pe ka ke lo fe ngau ya me manga ma me fa pe nga ai vai nei le tele e mo ko fa ka ho lo o le te ro ta o mai si lo ka ya la o kilo ko mo le ka pengi wingi pengi center ya vai fa le tino o fa le ma vai nga tiki ta fu ya o ki ngo yo wingi e ki ngo vai ke mi ngai ya ai lo wingo le te tala ya fa tu sa tu ai tu la ngole au boi ai e toi fo ila utala ile atal ile aulea le nta tu tal noide o fa maka e vai to e mauale tu ai nga ia aka ko wo ile kulanga fo ile le fa pe mai le wa ia maru ba aka ko karango to be honest I need to pi aka ko karango aka ko ko maro ya fiki mo ko nga ile ke mingi pi o se meo ko wow ele o to wow Wale ko yese nga mea. Ai se vanga uka ko maro ya Australia, pe ka ko maro ya Engelangi, maka ko maro ya ole la ole ana mafu anga tonu wala yona wa ese mai le pe le maka ukia sai ai va inga di sempingi nga po mali nei te mi pe ata to malo nei ya fiti matonga. Yes, le e pe ka kalmo fo ka malonga lo o ke mi no me ku po o ke mi ne. Pe no fe nga fiti ma ko. Io ke mi le pe o voka. Ma kalonga ia o ke mingi o ke kalonga o ese foi kilo mga solo mo la pi alo ka fe klo kala o lo ma ngai ka kalonga au le o sa welo te fun ka kalonga ska ko sports no ska sa mga o ke mga ko fe ka mi sanga every year ka ko fi ki ko al me vola o ku aka ki kilo ngi le powerhouse i lunga pe lunga pi Australia o Sila kilo ni aka ki kilo plex fa ke ma Australia o ma tau ni o ko o make up ngi a ko mi ke pas ko nga sa mo fik no fo la makam fai o no yo fai ngol me wa esel mi kam sanga le il fai ngol me ai kam fai super rugby lo wingi ia yo ke rola ka ko Pacific o tuara le wota man tuara le tournament le ta o tabi ne pise Pacific Nations instead lang alo ko yai tonu ya pangi ma America le sa tele ne yai tatu ya ale ala pi tau fa au paul mele wo yu fa popo ko ila ma Australia ia ma le mauli o black sea te mi por New Zealand fo le ha run le te mile ne o le sa me fika ngo ko o ma lo si fo yo le o au ke mile o mo sa le competition sa mo la ka pi ai au la ka pi ka la pu ko ke mi ngi o mo ko i pa o ke mi ngi Listen. Fa ma tau lusi o ofisili le. Fa ma ka lusi le ingale si o sa mo la pi. Ele ona ole mafu anga le tatu fa le wingo la utala. O nga pe yo ngi yo nga po le forward ka lo nga sa yai. I le kwa ofia ku Pacific. Wala nga utilo ye le history mai fiti ma tonga. E me se afiki prior ka lo nga le. Nga pi te fiki ia le bola peace. Pingi e fiki le lion le lako tuang fa le lako kalunga fa ma le liona lono winga sa wa international games a fiki o tanto e pe ya tangia mai la tava ai atu a fu ye o le ka fa fa so ka ile inka le si ma le ngau sa ye ngau po ma me ko ra me ngai kai mi re ka sa le sa aka ki kilo ke mingi o ese ia mai se ta kanaka o la la i fe mala ka pi o sui o mo advance so ki kilo la pi ke mi o pi singi me so it's a product la ka pi o product so it's how you sell the product how it attract te kanaka ma ka me fa ka o product so you have to ile le mixing o thing o le ko singa mai kanaka lo linga e ko i fo ia ko le call me development grassroots rugby, schoolboys rugby, domestic rugby competition me e pia dele me. O inga ko ki kilo kanka mili karisima ko mona pe pa. Ma na ye tele le sa no ngale a Europe. Te via fa so. Le wa tu lo ina lo fa si ko in karisi fo le la pia la tar sa wa ya sia ta la tali lo fa si. Ya. O pau ya wala to yo. Wa ia tu te le fa le tono tato la kapiuni te le fa le tono o le atina ino la kapia tato o le fesili o fe wa ma ia tato la kapi to ti lo tu pe o le to ye le lango la tunu e wo fa taita pe o tau mo lo in kalesi ma le la kapia tato ni sa mo ona o le tele o le na fai
ua lewa ke foi ngai e to tele nei tonu o lau lau afonu ioi a me se foi la tou ele i tu i le tino ma o lo ia la foi na iuso la ia sa tau tu a o le fesili le ia la tou ia lo ele i tu i le tino ele i tinga inga ki pe mo ka mo le ka le mo o le se ka le ka mo no ko ngale si fo ka ko ia le o ma tweet fa le fa ya o ma le nga tweet ka maka alu ia ku langa la mai pe ina pe ka mo fo lo ka ngale si le ka ko ka pi ia tai no to mo wal tatu sports channel no ia so ia so le a ma lo pe malolo po le ala var me e ka mo di lea e ma kwaro lo fi mai agora o si la tu ia kwaro lo fi mai le ku ka mo ko lunga ia manai nisi o to o ke la longa pe malo pe le malo so le e uma o ka miki lunga nga o mos ko ka longa o fai la pi malai fakule le loto the promotions was there already whether there's money no money o le loko sa makua i ka ngaka e lango lango o koe vai ole se vai ngore toi ka vai ngai kai ole i ka mo ka pe malo a po la fo me fo ngale wa ia wa se le tu langa wa sa le ia ka koe fo ngai ka pe on sa mo i ka le sivela la ka pi me o e koe fo ia la ka mo le il va au le val lu na fo ia le mele ka mo so o ka ngaka te nga mi ka ngaka ko fe ngai lu the coach e ko mi ku o se yui pero ve como suia ko la va ia me ako ele fai mo fia ko la o kanga kai 24/7 lo ma fo la kapi mala e pa o la fa ha o lo ai ngale o la fa ha ngi ele me fai nga ku o se yuli se sia o la fa nga ngi o la au ngi ku nga ma fo nga ye kanga kai e o fai nga fa Tera fo o langa le wa sa ul vanga le o ai langa ile po te nei tai wa langa ya tu no ke la longa langa le tau tala noa ma vi i sunga se yuli rest in peace ai o ke la longa o fenga fie se se yuli le se sa u ku ka kwari nga ku sa ele u mai le u se yuli ku aku pe control mai se si ku sa fai la vel to ina ma wa langa a fu le te min nei e mfa ngo fa ya e ma kwa ke le ar se o te loa o nao na po sa ka siar fai o pili ku ia se uli ma ila to pu lea me uma pu le walang a compare mai te mine em fai fa pe mai ma honi so kan fai fa pe mai se ila ma psua le anga mo kere o mo wale privilege sa mo we se uli o asonga sa ku sa lo ko ia se uli me uma e kau karkasi fai uma ia lango sa mo mangisi ma ka nga or kai mingi se ole ka ka mo ia wa pe wa le wa lo wa ma respect ka ngai fa ya o ngai system le wa ya wa le o ina ola ka la ko se ke mi le pe ole pe le skinge ia o le po di ni tu po ia tu pola ka lo fa le tu ya tu le ke mi le ai pe ia ole ke fomo ia elen o le por foi ngai keminga o peleskengi o sabiune sui ko api yungi ko masa o la ko nga e ma ka o peleskengi o yungi o lai active la kapi o ka nga ka fo i fa kum kumunga pe foi ke pe o mele o ngai kemingi pe o la ko fo i ko i ku malo ma ka ko kasi ho ia o la ko la nga o fe ngo fi fa la nga ni i po kala me va ko le yungi peleskengi ke fongo me na malo si la kapi ai ole me ka wala wala me a ver la ko kulma kai mala ko fa mo ole angle sa mo ola la mala me fa ya ko ia se yuli ma ke malanga ma me manga o se yuli ila ma e fa yu na le o reflect mai i result na ma ro ole angle o ko ku pura nga me ngi kai ia o silinga fo ai pe fa mo pela fa mo kala o ke mi ia le inko penga mo ia o ke mi foi le e piki oi le mo le mau mai la uso le fa fo mai e piki oi ko va ko la ku se ke e su e ale me ke algo mo ke fiki me a ko me a mongi ma me le fa fo mai la uso ia o sia ka ka e le se ke mi ko algo ko me ko pe a me la inga me ola va but porque mi ngar ku pe snafi a piki o le aule
Malo. O mea. Ono le tato temi wa mai ai whaasoa. Ai a mai so lua whina ngalo whaai ua taurunga le tato purukalami. E whaafefe o le fisili le lofu kua. Ia, e whai meni lo whina ngalo taurunga lo. E whaafefea o ngā koe au mai le taimi maa naia i lea. E koe whaakupu le kai mine ngei. Lua le valo le fisili. Ai whaamaka e mawhai fo in koe kupu. E whaafefea. Ai whaamaka e mawhai in koe kupu. Ma ka koe au mai ale maa ngai or ka alonga. Ma koe au mai le leo ka maka alo lango lango le kuku. Mwhai ka koe whai angi kai mi. Ai a whai e yes. E whaafefea o kupu mele. Amata mele o whionga le prestino. Kai asiata. Ai i o kos whamkang. E koe mole kwa whafka i kelea. I koe mingo lea kalea. I ia se yuli. Rest in peace. Apea fo ia pop. Ia mala uso. Malama lea. Nisi fo i uwala i ile tua. Ai pei au saunga fo i au mua. Ele keke o merke mingi peanga le ila kongi. I ei foi se uso i luma ako la toni a confiscate fia mai aka ke mi o black and white. Ai fa malon fa ka ila uso nginga la ko asa mai ia fa fili fa ka la kapi. Ia how to improve mo ko mo fa le fa ke ngai o lo ko pe. Ko ko fu ia i o sa mo. A ringa o lunga na ke mi mo i ka lo mai si a. Ai pe o i ngala ko setting a man platform. Ia wal ke mingi ele kau ko ya la la kapi o kau ngalu o me fa la o yengi o skia sa ka meki mal melo e sa mo ka mi ka al sa mo le ka ko mo mai mo kwa ke le ya le ka ri o ka e pe o le ka mi ala va pula ngo me e fa nga kong ke pe a mil ka ngoi ya wala en fa nga o lu mai o se ki kilo fa ngole ya pa wal me ko fa o ka nga fa ya kong o le yungi mara ko fuli le va pe ofer gi se fam kalanga po le ai ka kong le ma le wingo fam kalanga le va e nga mi fu kanga ka nga lu se yuli ka kanga lu o pa por ka kanga lu kam ka alngi ka nga ko mi kasia mengo ye la kapi pa wale e o fu la players gaming ni muni ko o fi figia pe al kalanga se ya a o mi fa ka mana i lo vala o Amo. Moni le lo so ngona so nga telefon. Le si tu langa le ho ta la fo i fa ya. Le ngata fo i le sunga le seyu. Ya fa pe fo i la fio nga ya mo ti ale Josmerdi. Ta si fo le fa ya on tangi fo i ona lima ia le. Atina ino le o le au le lo tula i mai fo i fa ya on le au samo. Ta si fo i le ngalo fo i le fio nga mo ti Josmerdi. I o la toni sa fa pe na to tu afu to tu ya tu lai mai na le fa fili le wo fili pe fa fe on ta to suia a fa fe fo on solve the problem pe ya i o la ba ya tali asiata o le fa a me si o ta to lo wa fo no le le ya o le fa fo me fo si ta la le sa fa pe ta to po kra mo ngai la to ya ni si o so to no po sa ta tu ma tu i fo le la to so i fu I tono tato au ye tono po au la wau tali le sili le wa fa fe tato suia ya o tempo ni o tau tato ya una to ya o tau tato tu atu le fa au le telo tamata au tuai I sa mo lo langi nei New Zealand Australia fe lava me o ye ya mana o mia tato tu sia au uma ma tato tato ma yoi o tau na sui tato la la wa fono mo ia paulo tulanga me fai ona sui ia le fai ngata tola kapi wa pe o tulanga le tofi fo la to ia fai a tulanga ia a la to fo le lolo ia le planning a to o le mele fai o le mele fai o le mele e pe la ona ta o to le fo na tu o tulo fai a ona solo fai la to ngalo tai milane mo ta no titilo ta to a fa fo le to telo tama tuai sa ta alo e pe te fia e te whaafonga mai pe te fia awai, pe te le awe ia tala le whai atu. Tātou au tilo e te tauna vote e se ia le laulau a whono le e nei, a le lakapisa mo. Ma lo whawtai au bua lo whina kalo misi wale whionga tole e fua. Ia, awai, o le fisiri lea le su e haronga kani kai mingi. E whawhenga koe whawhoi mele au kulanga e le ngata o ni manu mahalo e fia vai e lea kungu.
ole lango fo ia le tru ia atono le ua fa le fina ngalo o afio kan deu tanga tuai fo o le tato aua longa le tautua ia sa o ka fu fa swinga o le fenga kai o le soifuanga nge inga kalia se kanga ka o swinga ai mai sia tanga to wona sila fia wana I lo mea uma e fenga ia ngon kanga kalia se swinga ma manatua ia e tu fa maunga I le tilu taimi io e faila ukala lea leanga a fua fo I swinga e o mai le so fenga kalia wala inga va fonga va o Samoa menga por kiki fenga keren kalia isi ua sui ua fai se swinga ele atua o le soifua fo ngai e ia le si dia ku ia ki oi e ia le skanga kai mafainga ngonga fai fo nga wenga o le mele ale no tafai atu a o kilo ngai le por le ia le au ale yumi o le tu sa fo au kilo ngai o le mo kwa maku le wa ka kau e nga retire o se ka ko pension e me se for kai fo ko ko ki ngo yo pension ia ai ma mo mi tanga lu pe fo se no ia le fio ngai le I tole fo ia le fo popo ia wai feel we sweet coaches ia la pe fai maulanga o le me mua nga lo ka fai keke le nga ka ke lo fai ka mari anga o ngai ka ka o le tanga na vai maulunga ai pe ko ki fa mai ro sa coach ai le nga yo nga maka pe kuti nga ke ia le o manga ku ar kuti ai nga lo le afu de lingi ka ku ai le ka ora mo nga maro ko ki io sa wa kwar kudi lea sa wa kwar kudi karu la wodi ia mar au fala nga me ko sa wa kwar le fala nga le records le yor kamanga maki nga inga ma ku lo ma madingi ro nga ko ma ki nga ro pa ia e earn ai mai fala nga ko ngu e ka ka nge ele o la ngona fo e la to ta wo lunga proclame ne vanga fe ya to fa ko lo o le peo no fa tu o la wo uia tala ale suia o le ene o la kapia sa mo ina vala tala ale suia ele to fa sa mo o la kapina tato ma o la hau ka me ki fa fo o la sai di vo ele fa ma tia pa mo ke ko fo yo o ma ngai ka ko poka la me ma ka ko fenga fo le wo ma ya ka kuai ma ia wa ngi ya porque le yo se auren moli mai po fia lava PKA o falala nga luen o lalo me fai a kasi me moli me la ka o Samoa me ka wa ia fa kai ia tau lugar po klabe leva ngalo fia fita to fira bas fo nisi fo tato wata ia ito e vatu to refresh le memories ia ma se vai po fio ka fo disi o ri yang ka lo ka pinga mai kai po ai o fai fe au ngisi con kala ke ngisi ai po far pui fo ngisi so fo po mamma e fo Talo Falava, Peter from Strongman Samoa. I would like to formally announce our first amateur strongman competition, and it is called Samoa's Mightiest Heroes on the 27th of April this year. Stay tuned for more information. I don't really rap, I just talk in a brown. Event 1, Max Deadlift, Raising Bar Style. So I'm off. Event 2, Sandbag Carry, Max Distance. Reheat the oven. Event 3, Max Axle Clean and Press. Passion, I keep it frozen. Our final event, Stones for Reps. I'm in the hole. Registrations is open on the 12th of February. Who the ones never break? We the ones never stop till it's done. Gonna rock. Le SMI Hardware, Building Samoa and the Pacific. Le au nanga mo so se mana o ngai mea faufali. Fafso ta ira mato ofisa I Samoa I le numero 255 255. O mawhai nei ona mato ngau siaina so se tu a inga o frame o mea, steel framing. I se tūlanga o mauti noa le saunga le mu, maanga ngata mo so se ngaruenga. Whaapea ngau siaina o apa I so se size. Maua ne ngalo, e mawhai fo i ona mato whaatinoina so se tūlanga I le tūtau metal fabrication. Whaatinoina I to tonu lava o tato lau whanua I Samoa.
so ta'i la mato ofisa i New Zealand le afionga ya Leslie Wolf i le numera o lua tasi valurua o 5 o lua tasi valurua o 5 mo so o se whamatalanga. Le SMI Hardware, building Samoa and the Pacific. Mo le whaonga ino le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaonga ina e pei o whātaunga, prepaid, bili o vai, bili o mōli, e mwhaiwhana u tuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o whai poiponga māso whanau, e mwhaiwhoi o na okai, tau o whausia ino whale, mauta malawa i Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga i te manao ia, o na o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo i aile nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le leile whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo whawauta e te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le 5 se lau 5 se furu tala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Maratua, whaatumu o whamaumo ngai peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whaatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ila whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo i lo ainga i Samoa, e alai se whi autostusia i le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whawauta. Journey together with Digicel. Whaonga le tautua le Pacific Easy le masina atoa Aperila mai e ono marmalo ai whailonga tupe whase furuta e lua se lautala o Saudia mo ana paanga. E lua se furu whailonga mo Samoa, lua se furu whailonga tupe mo i tātou i New Zealand nei, e se ina whailonga se furu i mai aso te tasi. Olo whanga solo pele whapetoa na o le 5 tala e tongi e la whai le tupe whaonga ai le Pacific Easy mobile app. Olo awano whai le direct transfer la whai o tupe i le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni i le tātou account ai inga whapetoa. Manatua e mawhaiona tongi au pili Samoa e whaonga ai le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vili fua o Varsalau o tasi ono mo se la e lata atu i oi pe asiasi o tātou ofise tolu i au kirani o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele Pacific Easy o la paanga mo tupe whamomori Samoa. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland.